Mwimenya nibi info twagarutse muri siporo, twagarutse na siporo n'umukino rero wahuzaga ikipe ya Gorilla ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo hashize, aho tugiye kureba ibitego byatsinzwe ku ruhande rwa Rayon Sport n'ibitego byatsinzwe ku ruhare rwa Gorilla. Ubwo n'ubundi ni highlight tubazaniye. Ejo rero kandi si uyu mukino wonyine wari wabaye, hari habaye n'umukino wa AS Kigali ndetse aho yahuzaga na Bugesera. Al Hilal Umuduruma ikina na Kiyovu, birangira Kiyovu itsinze Al Hilal. Gicumbi yari yakiniye na Marine, birangira Gicumbi itsinze Marine. Etincelle yari yakiniye na Emelec, birangira itsinze Etincelle 2-1. Nuko rero byari byakomeje kugenda, imikino igenda iba gake gakeya, tukaba kubibutsa yuko kandi n'urutonde rwa shampiyona uko ruhagaze. Shampiyona rero y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, reka nkwibutse ko n'ubundi ikipe iryamye ku mwanya wa mbere n'ubundi aracyari Polisi n'amanota 26. Marine n'ubundi iza ari iya kabiri n'amanota 21. APR n'amanota 20 ku mwanya wa gatatu, ikaba inganya na mukeba wayo Rayon Sport nayo ifite amanota 20. Kiyovu ni ya gatanu ku manota 19. Emelec ni ya gatandatu n'amanota 18. Gasogi United n'amanota 18, ubwo nayo iranganya na Emelec. Musanze ku mwanya wa 8 n'amanota 16. Mukura ku mwanya wa 9 n'amanota 16 nayo. Ni ukuvuga ko ikipe nyinshi zigenda zingana, kuko nka Gorilla iranganya na Gicumbi 15. Muhanga ku mwanya wa 14 n'Amagaju biranganya na AS Kigali ko ari yose. Al Hilal Umuduruma ku mwanya wa 17 n'amanota 10. Etincelle ku mwanya wa nyuma n'amanota 10. Uko niko shampiyona y'u Rwanda ihagaze. Iyi rero ni match yari yahuje ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon, birangira n'ubundi Rayon yitsinze 2-1. N'umukino ni highlight turi kubereka, ariko reka nkwibutse gukanda subscribe nimba ari bwo bamwe tugeze kuri uno muyoboro. Uyu ni wa muyoboro kugezaho update z'ingeri zose zabereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko tubazaniye nka siporo. Ibi ni ibitego byiza mugiye kureba byatsinzwe byabaye mu mukino n'ubundi wahuje ikipe ya Rayon Sport na Gorilla. Ndagushimiye, reka turebane n'ubundi ibyo bitego, ariko ntiwibagirwe kugenda udakanze subscribe kugira ngo 5 kuri 5 tujye tubana mu makuru na update tubagezaho.